Omworeko gwe science ahabwa Greater Bushenyi ogubiro mu Rubirizi district hari ndeke SS gwetabirwa amashomero 19 ku rugo mu Rubirizi na Bushenyi districts. Burigira kitandikire gukora science fairs nutureba n'abana bitu abo kubamba bakora projects kuba kwikomuza universities bakora courses za engineering kandi umwana yanakora course ya engineering ninga course ya ICT projects bakushanga mu university bashanga zabanguhira bakora projects nungi abana bayireka ibintu birungi munonga ebitube tutakushubira ngo bamanya no gukora nangwe kikiri na n'umuline emwe na nebya kabicara mwese y'abana bakushoma kuterera umuranga ngo abana bareke kushoma theory konka shana bihe bintu mbitabo babitekena no mu nkora ya bulijo kubasa kusolvinga ebyo bya bulijo. Abashomesa n'abebembezi n'abajyan curriculumensya newera beji okuhangaho barukoresa science n'ebintu bibetorire. Omworeko ogu ninga science fair nuguhwera abeji kugira ngo eba kubambego mu class mu bitabo babite omunkora mu real life akuba eba kubamba shoma tukoma mu class konka techo kiriyo ncereka ngo abana bitu bareno bashoma mu class konka bariyo no bashoma ebiruho karentere mu community yitu tubari kushoma ko bahandika nkahi ombitabo, and that's why the government has come in to promote science kugira ngo mwana cyara ashome ayongera agenda akikore nkahi mu community. For example wareba irrigation abana bariyo ba irrigation nkobwe iri kutambara esabi iter kwija omworeko ngwe gumwe nguja kwetaba mu amashomero kurwo mu Rushema na Mtoma districts. Gasha kwa Anita Tukunda.